같이 하나님께 기도드리겠습니다. хамтдаа Бурхны өмнө залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Хайр ба нэгүслэр бэлхэм дөрөн эцэг Бурхан минь ээ. 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주신 애 진심으로 감사드립니다. Мөнхөд сүрлийг амсгаас ч аргагүй байсан бид бүгдийн сүнсийг аварч өгсөн нэгүсэлд чинь сэтгэлээсээ талархаж байна. 또 저희를 몸된 교회 안에 인도하여 주시고 Бас бид бүгдийг эзний бие болсон чуулган дотор байлгаж өгөөд 주님의 복음의 일꾼 삼아 주셔서 감사드립니다. эзний сайн мэдээний ажилчнаар бас дуудаж өгсөнд маш их баярлалаа. 하나님께서 어린 영혼들을 특별히 사랑하심을 믿습니다. Бурхан та онцгойлон балчир хүүхдүүдийг хайрлаа гэдэгт итгэдэг билээ. 저희에게 교회 학교를 섬길 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Бид бүгдэд чуулганы сургуульд үйлчлэх боломжийг өгсөнд маш их баярлалаа. 귀한 교사들과 하나님 말씀 앞에 머리 숙였습니다. Эрхэм багш нартайгаа хамтаа Бурхан таны өмнө толгой бүхийн залбирч байна. 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 더욱더 깨닫게 하시고 Бурхан таны үгээр дамжуулан Бурхан таны хүслийг илүү их таних мэдэж чадахтан тусалж өгөө. 말씀의 능력과 말씀의 지혜로 어린 영혼들을 섬길 수 있게 도와주시옵소서. Бурхан таны үгийн хүч чадлаар Бурхан таны ухаанаар дамжуулан тэр балчир хүүхдүүдэд үйлчилж чадхаа тусалж өгнө. 시종을 주 성령께서 인도해 주시기 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Эхлэх цагаас төгсөх цаг хүртэл эзэн ариун сүнс өдөрдөж өгнө хүсэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 허이더가리 핫 타우 Хоёрдугаар хаад, тавдугаар бүлэг. 자, 열왕기하 5장 1절부터 7절까지입니다. Хоёрдугаар хаад, тавдугаар бүлгийн 1-7 хүртэл 예. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Арамын хааны цэргийн жинжин Нааман эзнийхээ өмнө хүндэтгэл хүлээсэн агуу нэгэн байлаа. Учир нь түүгээр дамжуулан эзэн Арамд ялалтыг өгсөн ажээ. Хэдийгээр тэр зөрөгтэй дайчин ир боловч уян нөвчтэй байв. Нэгэн удаа Арамчуудын тонуулын бүлэг Израилийн нутгаас нэгэн бяцхан охиныг олзлон авчирчээ. Тэр охин Наамны эхнэрт үйлчилдэг байлаа. Тэрээр эзэнтэйгээ Самар дэх иш үзүүлэгчтэй эзэн минь уулзаасаа гэж би хүсэх юм. Тэгвэл түүний уян өвчин тэр хүн эдгэндээ гэв. Нааман явж эзэндээ бараалах нь Израилийн нутгаас авчирсан тэр охин ингэж хэлв гэв. Тэгтэл Арамын хаан одоо яв. Би Израилийн хаанд захидал илгээх болно гэлээ. Нааман 10 талант мөнгө, 6,000 алтан шихэл, 10 ээлжийн хувцас авч явлаа. Тэрээр Израилийн хаанд захидал авчирсан бөгөөд түүн дотор энэ захидал чамд хүрэхэд харагтун. Би өөрийн зарц Наамныг уян өвчнөөс нь чамаар эдгэлэхийн тулд чам руу илгээснийг мэдтүүгээ гэжээ. Израилийн хаан уг захидлыг уншаад хувцас орно. Би хүнийг өхүүлж амьдруулдаг бурхан юм уу? Энэ хүнийг уян өвчтнөөс нь эдгэлэхээр надад тэр үг илгээж байх гэж тунгаан бодоод үцхэд ингэснээрээ тэр миний эсрэг сүргэлтгийг оролдож байгаа босуу гэж хэлв. 자, 나아만 문둥병자 나아만의 순종이라는 공과 주제로 말씀을 좀 배우겠습니다. Өнөөдөр уян өвчтөн Наамны дуулууртай байдал гэдэг сэдвээр хамтдаа сурцгаая. 나아만에 관한 말씀은 우리에게 아주 친숙하죠. За, Наамны талаарх энэ үг бол бидэнд маш их дотн санагдаж байгаа тийм. 다시 한번 책임을 한다라는 생각으로 한번 배워보겠습니다. Дахиж нэг тунгаан бодох буюу сэвсэ хийх маягаар бодож үздэгэ юм. 1절을 다시 읽어보면 나아만을 소개하고 있습니다. Нэгээс харах юм бол Наамныг танилцуулсан байна. 다시 한번 읽어봅시다. Дахиад хамтдаа уншицгаая. Арамын хааны цэргийн жанжин Нааман эзнийхээ өмнө хүндэтгэл хүлээсэн агуу нэгэн байлаа. Учир нь түүгээр дамжуулан эзэн Арамд ялалтыг өгсөн ажээ. Хэдийгээр тэр зөрөгтэй дайчин ир боловч уян өвчтэй байв. 자, 나아만을 이렇게 소개하고 있습니다. Наамныг танилцуулсан байна. 아람 나라의 군 총사령관입니다. Арамын жанжны цэргийн жанжин хүн байгаа. 그리고 아람 왕이 나아만을 아주 귀하게 여기고 있습니다. Арамын хаан энэ Наамныг маш их хүндэтгэн үзсэн байна. 그리고 이 아람 나라를 위기에서 구원한 큰 어떤 공을 세운 사람입니다. Бас энэ Арам улсыг маш их аюулаас аварсан, бас тусалсан тийм алдартай хүн байгаа. 그래서 아람 왕부터 모든 백성이 이 나하만을 아주 존귀하게 여겼다.
Арамын хаан гэлтгүй Арамын улсын иргэд энэ нааман жанжныг маш их хүндэтгэдэг байсан гэдэг хэлж байна. 그가 군인으로서 정말 큰 어떤 공을 세우기도 했겠지만은 Мэдээж тэр хүний хувьд болохоор цэргийн хувьд маш их том гавьяа байгуулсан ч гэсэн 이 1절 말씀 속에서 왕부터 그 나라에 있는 사람들이 나아만을 존귀하게 여겼다는 걸 보면 그 인물의 그 삶이 어떠했는가를 우리가 한번 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다. тэгвэл энэ нэг дээр гарсан үгээр дамжуулан энэ Арам улсын хаан болон энэ улсын иргэд энэ нааман жанжныг хүндэтгэж байгаа байдлыг харах юм бол тэр хүний хувьд бас ямар одоо зүйлийг гүйцэтгсэн бэ гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой 이 байна. 사람은 왕 앞에 또 나라 앞에서 충성한 사람일 것이고 Энэ хүний хувьд болохоор хааны өмнчдөр улсынхаа иргэдийн өмнчдөр их итгэмжтэй үнэн шудрах хүн байсан. 그를 아는 많은 사람들 앞에서 진실된 삶을 살았을 것입니다. Бас маш олон хүмүүсийн өмнө үнэн ч амьдралаар амьдарсан болов. 예, 아람 나라의 군대 장관이지만 Мэдээж Арам улсын цэргийн жанжин хүн 예, 그의 인물됨됨은 참으로 아주 훌륭한 사람이었다고 생각할 수 тэр 있겠습니다. хүний одоо хийж байсан ажил үүрэг албан одоо маш их одоо хүндэтгэлийг хүлээсэн тийм одоо хүн байна гэдгийг илэрхийлж байна. 우리가 이 성경을 한번 찾아봅시다. За хамтдаа энэ үгнээс олцгоё. 소로갈독서 허른 허이르. Сургаал төгс номны 22 дугаар бүлэг. 자, 허른 허이링 허르 유스. 우리에게 좀 교훈이 되는 말씀이 Энэ 있습니다. биднэрт маш их сургамж болох үг байна. 소로갈독서 허른 허이링 허르 유스. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. 네가 아절다 자기 чадмуу 사업에 хүнийг чи 근심한 харсан 사람을 уу? 보았느냐? Тэрээр 이런 хаадын 사람은 өмнө 왕 앞에 зогсон 설 것이요, дорд 하늘 хүмүүст 솟을 эс 것이 үйлчилнэ. 아니니라. 자, 자기 위치와 역할에 아주 성실한 사람인 Мэдээж өөрийнхөө тэр байр суурьнда маш чадмаг итгэмжтэй хүн 왕 앞에 설 것이다. хаадын өмнө зогсон 선한 자 앞에 учраас 서지 않을 것이다. дорд хүмүүсийн өмнө эс үйлчилнэ гэж. 오늘 우리가 공과를 통해서 배우게 되는 나만은 Өнөөдөр бид нэр энэ сэдвээр дамжуулан сурч байгаа энэ наамны талаар 정말 충성과 성실. итгэмжид байдал, чадмаг байдал, 예. үнэн шудрах 그래서 байдал. 아람 왕부터 모든 백성들이 존귀하게 여겼다. Тэгээд Арамын хаанаас эхлээд бүх ард түмэн хүндэтгсэн. 예. 그렇게 우리가 이제 생각해 볼 수 있습니다. Тэгэж бид нэр бодож үзэж болно гэсэн үг. 예. 그것을 우리 구원받은 그리스도인의 신앙생활에 적용할 필요도 있습니다. Тэгвэл энэ зүйлийг аврагдсан Христ итгэж бид нар өөртөө нийцүүлж үзэх боломжтой гэсэн. 하나님께서는 우리를 구원하여 주시고 Бурхан бид нарыг аварч өгсөн. 교회 가운데 두셨습니다. Чуулган дотор бид нарыг байлгасан. 가르치시고 우리에게 봉사할 수 있는 직분을 맡기셨습니다. Зааж өгч байна бас биднэрт үйлчлэх боломжийг үйлчлэлийг даатгаж өгсөн байна. 우리는 하나님의 은혜로 여기고 Бид нарыг Бурханы нэгүсэл гэж тооцоод 우리 이 직분을 귀하게 여겨야 됩니다. бид нар энэ авсан үйлчлэлээ эрхэм тооцох 예수님께 хэрэгтэй. 충성해야 됩니다. Тооцох хэрэгтэй юм. Есүст итгэмжид байх 각자 хэрэгтэй. 위치에서 맡은 바 역할을 성실하게 최선을 다해야 됩니다. Өөрийнхөө байр суурьнд дааж авсан үүрэг албаа маш үнэн шудраг итгэмжтэй хийх хэрэгтэй. 하나님 앞에서는 그 믿음이 아주 귀한 겁니다. Бурханы өмнө тэр итгэлэн үнэхээр эрхэм юм. 이런 사람은 왕 앞에 설 것이요. Тийм хүн одоо хаадын өмнө зогсноо. 나아만은 아람 왕 앞에 서 있지만 Тэгвэл наамны хувьд болохоор Арам улсын хааны өмнө зогсон. 구원받은 우리 그리스도인들은 장차 누구 앞에 서게 됩니까? Тэгвэл аврагдсан Христ итгэж бид нэр хожим хэний өмнө зогсох вэ? 만왕의 왕이신 하나님 앞에 서게 됩니다. Хаадын хаан болох Бурханы өмнө зогсох болно. 고린도후서 4장에 그리스도의 심판대가 있다라고 말씀하십니다. 2-р Коринт 4-р бүлэгдээр сарах юм болон Христийн шүүлтийн одоо сэнти гэж гарсан баг. 구원받고 우리가 어떻게 신앙생활을 했는지 상급을 결정하는 심판대입니다. Тэр нь болохоор аврагдсан бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрахад яаж амьдрсан бэ гэдэг шагналыг дүгнэх шүүлтийн өдөр юм аа. 특히 교회 학교를 섬길 수 있는 직분을 받은 우리는 더욱 감사해야 됩니다. Ялангуяа чуулганы сургуульд үйлчлэхийг хүлээж үйлчлэлийг авсан бид нар илүү их талархах ёстой. 각자 맡은 바 역할을 최선을 다해야 되겠습니다. Өөртөө байгаа хүлээж авсан албан үүргээ үнэхээр бүх хүчээ шавхаж хийх хэрэгтэй юм 자, аа. 다시 열왕기하 5장 돌아가 보겠습니다. Буцаад 2-р хат 5-р бүлгээр оръё. 1절에 보면 1-р бүлэг дээр ишлэлээр сарах юм болов 저는 큰 용사나 문둥병자더라라는 말씀이 있습니다. тэр хэдийгээр тэр зоригтой дайчин ир боловч уян өвчтэй байв гэсэн. 예. 방금 우리가 나만의 인물됨에서 잠깐 살펴봤지만 Бид нар сайн болоо наамын жинжний үүрэг албын талаар түр шалгаж үзсэн боловч 이 나만에게 인생 최대의 위기가 있는 거예요. энэ нааманд амьдралд нь маш том аюул тулгарсан байна. 문둥병자입니다. Уян өвчин юм аа. 문둥병자가 어떤 병인지 좀 아시죠? Уян өвчин ямар өвчин бэ гэдгийг мэдэж байгаа үстэй. 예.
몸에 신경에 감각이 없습니다. өөрийнх нь энэ бие эрхтнүүд нь ямар ч мэдрэмжгүй 네. болдог. 하나님께서 우리 사람의 몸을 보호하시기 위해서요 신경이라는 걸 주신 거예요. Бурхан бидний энэ биеийг хамгаалахын тулд одоо энэ бие эрхтэн дотор цусны одоо судас гэдэг зүйлийг өгсөн баха. 예민한 신경이 바로 우리 몸을 보호하는 겁니다. Энэ судас гэдэг зүйл болохоор бидний энэ биеийг хамгаалдаг юм аа. 뜨거운 게 닿으면 어떻게 됩니까? Халуун зүйлэнд хүрвэл яадаг вүлээ? 날카로운 게 우리 몸을 찔러오면 어떻게 합니까? Үнэхээр хурц өдөртэй зүйл бидний биеинд орох юм одоо зүсэх юм бол яадаг вүлээ? 뭐가 갑자기 날아오면 어떻게 합니까? Гэвгэнт ямар нэгэн зүйл нисээд ирвэл яах вүлээ? 반사신경이라는 게 작용을 하는 거예요. 예, 보호하는 그런 신경이 작용을 하는 거예요. Одоо бие хамгаалах тэр зүйлээ дамжуулан өөрийгөө хамгаалдаг баг. 그러죠. Тэгдэг үстэй. 예. 그런데 이 문둥병은 Гэтэл энэ уян нөвчин 감각이 없어요. ямар ч мэдрэмж байхгүй болдог. 심지어는 이 손이 뜨거운 것에 지금 타고 있어도 뜨거움을 못 느끼는 거예요. Бүр цаашлаад энэ гар нь халуун зүйлэн дотор усан дотор барьсан байгаа одоо орцсон байгаа мөртлөө түүнийгөө мэдэрдэггүй баг. 날카로운 것이 몸을 찔러와도 고통을 못 느끼는 겁니다. Үнэхээр хурд үзүүртэй зүйлж хүртэл өөрийнх нь биеийг нь зүсэж байсан ч гэсэн мэдэрдэггүй баг. 그래서 문둥병에 걸린 사람들의 이 몸이 이렇게 썩어서 내려가죠. Тийм учраас 허물어져 갑니다. уян нөвчөнд туссан хүмүүсийн хувьд болохоор тэр эрхтнүүд нь үнэхээр ялзарч муудаад үнэхээр тасарч ундаг 네. баг. 문둥병 걸린 사람들은 하늘로부터 벌을 받았다라고 그렇게 인식을 받았어요. Уян нөвчтөнд туссан хүмүүс 네. Тэнгэрээс шийтгэлийг авлаа гэж яригддаг баг. 성경에도 문둥병 걸린 사람들은 진 안에서 머무를 수 없었습니다. Библиэлдээс хүртэл харах юм бол уян нөвчтөнд туссан хүн тэр тосгондоо тэр байгаа газартаа одоо байлгадаггүй байсан, 네. амьдруулдаггүй байсан. 자 보십시오. Харцгаая. 이 나아만이 Энэ наам нь 정말 군인으로서 зэрэг хүний хувьд, жанжин 네. хүний хувьд 아람 나라에서 큰 사람으로 정말 존경받고 있지만 мэдээж Арам улсын хувьд маш их хүндэтгэлийг олсон хүн ч гэсэн 문둥병자로 죽어가고 있는 겁니다. уян нөвчөнд тусаад өгөж байна. 결국은 비참하게 죽게 되거든요. Эцэстэн маш хөөрхилтэй өгөх болно 네. гэсэн. 죽음 앞에서 그 부귀영화가 무슨 소용이 있겠습니까? Тэр өхлийн өмнө тэр өөрийнх нь тэр нэр төр алдар одоо магтаал тэр баян тансаг амьдрал ямар нэмэр 우리가 байх вэ? 전도 집회 때 Библийн семинараар 삼성 그룹을 만든 고 이병철 회장에 대한 그 영상으로 죽음 앞에서 무엇이 가장 중요할까 교훈을 받습니다. Samsung группийг үүсгэн байгуулагч Иванчул гэдэг тэр нэгний одоо үйл явдлаа дамжуулан одоо бид нар сургамжийг авах тохиол байдаг. 그 영상을 다 보신 적 있지 Тэр 않습니까? бичлэгийг та бүхэн үзэж байсан биз дээ? 죽음 앞에서 Өхлийн өмнө 그가 했던 질문들 тэр нэгний асуусан асуулт 바로 하나님, бурхан, 영혼, сүнс, 천국, деваачин, 지옥 там 그리고 죄, бас гим нүгэл, шүүлт, 예수님. Есүс. 바로 우리가 전도 집회 때 전하는 하나님의 말씀에 관한 질문이었습니다. Бид нар Библийн семинараа дамжуулан асуудаг бурхны талаарх асуулт байсан. 자, 나만에게 인생 최대의 위기는 바로 문둥병으로 죽어가고 있다라는 겁니다. Тэгвэл нааманд өөрийнх нь амьдралын хамгийн том асуудал болоо аюул болоо уян нөвчөнд тусаад өгөх гэж байна. 그런데 이 나만에게 바로 기쁜 소식이 전해진 겁니다. Гэтэл энэ нааманд баярт мэдээ сонсогдсон. 이 병을 고칠 수 있다라는 소식입니다. Энэ өвчнийг эдгэх боломжтой гэсэн мэдээ сонсогдсон. 자, 2절 3절입니다. 2 3 같이 읽겠습니다. 2 3-ыг хамтдаа уншицгаая. 전에 아람 нэгэн удаа арамчуудын тонуулын бүлэг Израилийн нутгаас нэгэн бяцхан охиныг олзлон авчирчээ. Тэр охин наамны эхнэрт үйлчилдэг байлаа. Тэрээр эзэгдээ Самар дэх иш үзүүлэгчтэй эзэн минь уулзаасаа гэж би хүсэх юм. Тэгвэл түүний уян нөвчнийг тэр хүн эдгэндэ гэв. 자, 아람이 북이스라엘을 공격해서 아마 포로들을 잡은 중에 작은 이스라엘 계집 아이가 있었고 그 아이가 바로 나아만 집의 종으로 있었던 것 같고 Арам улсын хувьд болохоор хойд Израиль руу довтлоод бас хойд Израилийг эзлэн аваад бас хүмүүсийг нь одоо олзлолж авч явах үед нэг бяцхан охин одоо баригдаж олзлогдож ирээд энэ одоо нааман жанжны гэрт одоо ингэж шивгчин болж амьдарч байсан юм шиг 자, байна. 이 작은 계집 아이가 Гэтэл энэ шивгчин энэ бяцхан охин 이름도 없습니다. нэр ч хүртэл гараагүй. 이 작은 계집 아이가 나만의 아내에게 이스라엘 사마리아에 가면 우리 선지자가 있다. 거기 가면 나만의 병을
고칠 수 있는데라고 전도한 거죠. Энэ шивгчэн бяцхан охины хувьд болохоор наамны эхнэрт хэрвээ Израильд очих юм бол тэр газарт очих юм бол наамн жанжны мэн одоо эзний мэн өвчин эдгэх болно гэж сайн мэдээ тараасан 예, байна. 전도한 겁니다. сайн мэдээ тараасан байна. 예, 이 집안에는 나만의 병을 고칠 수 있는 방법 없을까? 얼마나 그가 애타게 찾았겠습니까? Гэтэл энэ айлын хувьд болохоор энэ наамны өвчнийг яаж эдгэлэгч одоо эдгэлэх юм блэ гэсэн тийм шаналл дүүрэн байсан болов. 자, 나만의 아내도 참 지혜로운 여인이라고 할 수 있습니다. Бас наамны эхнэрч хүртэл их ухаалаг эмэгтэй байсан гэж үзэж болно. 자, 이름은 안 나오지만 Мэдээж нэр нь гараагүй. 왜 이 여인이 지혜로운 여인이라고 얘기를 하냐면 Яагаад энэ эмэгтэй ухаалаг эмэгтэй гэж хэлж байгаа бэ гэлөө? 이 들을 귀가 있는 여자였다 그 말입니다. Сонсох чихтэй эмэгтэй байсан гэдгийг хэлж байна. 작은 여자 아이 포로로 잡은 종의 이야기도 귀를 기울여서 들을 수 있는 그런 귀가 있었다는 거예요. Зүгээр нэг шивгчэн бяцхан охины олдогдож ирсэн охины тэр үгийг сонсох чихтэй байсан байна. 성경에서 듣는 것이 얼마나 중요한지 이곳저곳에서 강조하지 않습니까? Библиэлд хүртэл сонсноо гэдэг нь ямар чухал бэ гэдгийг энэ үгэндч тэр үгэндч маш их чухалжилж хэлсэн байдаг үстэй. 롬 아로잉 아론덜더데르 Ром 10:17 дээрээс харвал 믿음은 들음에서 나며 итгэлэн сонсохоос 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다. сонсох нь Христийн үгээр ирдэг гэж 네. хэлсэн. 귀 있는 자는 내게 와 들으라. Чихтэй нэг нь над руу ирж сонсгосон. 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. Үнэхээр харснараа сонсноороо ёроолтой гэж хэлсэн баг. 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. Ариун сүнс чуулгануудад хандаж хэлсэн үгийг сонсогтун гэсэн. 성경은 귀를 기울여 들어라. Чихэнэгээ сонсоо гэж хэлсэн 예, баг. 계속 들으라고 말씀을 합니다. Баян сонс гэж хэлсэн баг. 이 여인이요 교만한 사람이고 Энэ эмэгтэй бардам хүн 예, байсан. 들을 귀가 없는 Сонсох 사람이라면 чихгүй нэгэн байсан. 이 여자 아이의 말을 무시했을 거예요. Энэ эмэгтэй хүүхдийн үгийг хэрвээ дорд хийх байсан баг. 우리는 아이들을 섬깁니다. Бид нэр хүүхдүүдэд үйлчилж байгаа. 예, 눈높이를 맞춰야 될 필요가 있습니다. Үнэхээр нүдний харцаа тааруулах тийм шаардлагатай. 우리가 아이들의 눈높이에 맞춰서 귀를 기울일 필요가 있습니다. Бид нэр хүүхдүүдийн нүдний харцын тэр харцанд нь бид нар харцаа тааруулаад сонсож өгөх хэрэгтэй гэсэн. 예, 나만 안에 들을 귀가 있었고 Наамны эхнэр сонсох чихтэй 이제 байсан. 그걸 자기 남편한테 얘기를 한 거죠. Үүнийг өөрийнхөө нөхөртөө хэлж өгсөн. 나만은 아람 왕에게 또 그걸 얘기를 한 거죠. Наам нь өөрийнхөө Арам улсын хаанд 그리고 очилсан. 5절에 보니까 5 дээрээс харах юм бол 아람 왕이 이스라엘 왕 앞으로 이제 편지를 써서 많은 보물과 옷을 주면서 이제 보내지 않습니까? Арамын хааны хувьд болохоор Израилийн улсын одоо хаан захидал илгээгээд маш олон эд материал хувцсыг явуулсан байгаа үстэй. 예, 이걸 보면 참 아람 왕도 이 나만을 참 더 귀하게 여겼다는 말씀이 이해가 됩니다. Үүнийг ч хүртэл харах юм бол Арам улсын хаан ч хүртэл Наамныг маш их хүнддэг байсан гэдгийг үзэх боломжтой байна. 그 추천서라고 할 수 있겠죠. Мэдээж одоо 잘 부탁합니다. гуйлтын 우리 тийм 장군을. захидал гэж одоо хэлж болно. 자, 이스라엘 왕 앞에 왔는데 За, Израиль улсын хааны өмнө ирсэн. 7절에 보면 7 дээрээс харах юм бол 이스라엘 왕이 이렇게 얘기합니다. Израиль улсын хаан ингэж хэлсэн байна. 같이 읽읍시다. Уншицгаая. Израилийн хаан уг захидлыг уншаад хувцас аварна. Би хүнийг өхүүлж амьдруулдаг бурхан юм уу? Энэ хүнийг уян өвчтнөөс эдгэлэхээр надад тэр үг илгээж байх гэж тунгаан бодоод үзэхэд ингэснээрээ тэр миний эсрэг сүргэлтгийг оролдож байгаа босуу гэж хэлв. 이스라엘 왕은 야 이거 큰일 났다. За, Израиль улсын хаан ингээд балардаг юм байна. 내가 하나님이냐? Би бурхан юм уу? 나는 사람이야. Би хүн штэ. 사람을 죽이고 살리는 것은 하나님만 하실 수 있어. Хүнийг өхүүлж амьдруулдаг нь бурхан л хийж чадна. 예. 아, 이 아람 왕이 이 문둥병자 나아만을 보내면서 이제 우리를 핍박할 어떤 그 이유를 찾는 거구나라고 이제 오해를 한 거죠. Арам улсын хаан одоо энэ уян өвчтнөө биднэрлөө явуулж байгааг бидний өмнө одоо биднийг одоо өмнө одоо сүргэлдэх ийм зүйлээ одоо ингэж хайж байгаа юм байна да гэж айлсан баг. 이 이스라엘 왕의 말은 참 맞죠. Энэ Израиль улсын хааны үг их зөв байна те. 사람을 살리고 죽이는 것은 하나님의 능력입니다. Хүнийг өхүүлдэг нь амьдруулдаг нь бурхны хүч чадал юм 즉, ба. 문둥병자인 나만을 살리고 죽이는 것도 하나님의 손에 달려 있는 거예요. Уян өвчин наамныг одоо амьдруулж өхүүлэх дээр одоо хүч чадал нь бурханд одоо багтцсан байгаа юм ба. 자, 9절부터 보시겠습니다. 9-ээс эхлээд харъя. 9절 10절. 9-10.
같이 읽겠습니다. Уншицгаая. Ингээд наам нь мордөө тэрэгнүүдтэйгээ ирж Элишагийн гэрийн үүдэн зогсов. Элиша түүнд элч явуулан явж Йордан 7 удаа угаа. Тэгвэл махбодчин иргэн сэргэж цэвэршин гэж хэлүүлв. 예, 나만이 엘리사 집 앞까지 왔잖아요. Наам нь Элишагийн гэрийн өмнө үүдэнд ирсэн. 근데 엘리사는 나와보지도 않은 겁니다. Гэтэл Элишагийн хувьд болохоор гарч ирээгүй. 예, 엘리사를 섬기고 있는 아마 종이니까 개하실 거였습니다. Элишад үйлчлдэг байсан бол гэвэл одоо зарцсан одоо Гихазл байсан 게하시가 байгаа. 나와서 나아만에게 저 요단강에 가서 몸을 7번 씻으면 당신의 몸이 깨끗하게 나을 것이다 합니다. 전한 겁니다. Тэр зарцуулах тэр Гихазн гарч ирээл дээ. Йордан голд очоод 7 удаа булах гинэ, угаа гинэ гэдээ одоо ингэж л хэлсэн байгаа болов. Тэгвэл эдгэх болно гэж. 자, 기쁜 소식을 들은 거예요. Мэдээж баярт мэдээг сонссон. 예? 어떻게 하면 그 병을 나을 수 있다라는 방법을 들은 겁니다. Яг яавал юу хийвэл тэр өвчнийг эдгэх вэ? Арга замыг нь сонссон. 그런데 Гэтэл 아론 허일은 11:12 같이 읽읍시다. Уншицгаая. Харин наам нь хилэгн нь урлаад холд нь явхдаа харагтун. Тэр над руу гарцаагүй гарч ирж зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудана. Өвчтөө газар дээгүүр гараад даллан уймн өвчнийг эдгэн гэж би бодсон юм. Абана Парвар зэрэгөө Дамаскийн голууд нь Израилийн бүхэл уснаас илүү дээр биш гэж үү? Би тэдгэрийн дотор угаага цэвэр болж болохгүй байсан гэж үү гэв. Тэрээр эргэж уурласаар буцав. 자, 참 이 나아만이 교만함이 드러났습니다. Энэ наамангийн бардам занг нь гарч ирсэн байна. 나아만이 화를 냈습니다. Наам нь ууралсан байна, хэлгэнсэн байна. 그리고 말하기를 내 생각에는 Тэгж хэлэнгээ миний бодлоор 예. би бодсон юм. 저가 내게로 나와서 뭐 나를 영접을 하고 Тэр нэг нь над руу гарч ирж, гарцаагүй гарч ирж 예. зогсоод гэж хэлсэн. 그리고 하나님께 기도하면서 자기 어떤 몸을 치료하는 어떤 행위를 할 줄 알았다 그 말이죠. Өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өөрийнх нь өвчнийг нь эдгэлгэх болов, эмчлэх болов гэж бодсон юм аа 예. гэсэн. 자기가 생각하고 자기의 기대했던 모습이 아닌 거예요. Өөрийнх нь бодож байсан, өөрийнх нь тэсэн ядны хүлээж байсан тийм үйлдэл биш байсан байна. 내 생각에는 Би бодсон 그 속에는 어떤 뜻이 들어있을까요? энэ дотор ямар утга багтсан бол 내가 누군데? би хэн билээ? 예. 내가 나만이야. Би нааман байна. 예? 아람 왕의 군대 장관이야. Арамусын цэргийн жинжин хүн байна. 예. 내가 누군데? Намаа хэн гэж бодож 예. байна. 아마 그런 마음이 강하게 들어있는 것 같습니다. Ийм сэтгэл хатуу суулгагдсан байсан 예. болов. 자, 이 병을 나을 수 있는 기회 앞에 왔는데 Энэ өвчнийг илгээлгэх тийм боломжийн өмнө ирсэн байна. 교만함으로 그 기회를 잃어버리게 생겼다 그 말입니다. Гэтэл тэр бардам зангаасаа болоод боломжоо алдах нөхцөл байдал 여기서 учирсан 우리가 байна. 한 가지 생각하고 갑시다. Үүнээс нэг зүйлийг бодоод явъя. 성경 속에 신앙의 법칙이 있습니다. Библиэлд сарах юм бол итгэлийн амьдралын хууль зарчим бичигдсэн байна. 하나님께서 교만한 자를 좋아하십니까 싫어하십니까? Бурхан бардам нэгэн дуртай юу дургүй юу? 하나님은 교만한 자를 싫어하십니다. Тийм ээ. Бурхан бол бардамыг эсэргүүцдэг дургүй юм аа. 예수님의 마음, Есүсийн сэтгэл 예수님이 말씀하셨어요. 마태복음 예수스. 11장에서 Матай номны 11 дээр ингэж хэлсэн байна. 나는 마음이 온유하고 겸손하나. Би дүлгөөн зүрхэндээ дарав гэж хэлсэн. 예. 온유와 겸손. Дүлгөөн буюу дарав. 예수님이 겸손의 왕이시잖아요. Есүс бол даруу зангийн 그럼 хаан. 교만의 왕도 있지 않습니까? Тэгвэл бардам зангийн хаан ч хүртэл 예. байгаа шүү дээ, тий. 바로 마귀잖아요. Тэр бол бодор сүнс юм аа. 하나님은 교만한 자를 물리치시고 Бурхан бардамыг эсэргүүцэж 겸손한 자에게 은혜를 더하시다. дарууд нь нэгүслийг өгдөө гэж хэлсэн. 예. 지금 이 나아만이 Энэ наам нь 그 교만함으로 구원받을 수 있는 즉 이 문둥병으로부터 구원받을 수 있는 기회를 지금 잃어버릴 뻔한 겁니다. тэр бардам зангаасаа болоод энэ уйман өвчнөөсөө эдгэлгэх энэ арга замаа, энэ боломжоо алдах гэж байна. 이 나아만과 비교되는 인물들이 있습니다. Энэ наамантай бас харьцуулагдж байгаа, зүүрлэгдэж байгаа тийм хүмүүсийн талаарч хүртэл гарсан. 여기를 실로 잡으시고 Энэ ном авчураараа тогтоочоод 오일스 넴. Үйлс 8 예. 오일스 네밍 허른덜더 오일스 네밍 허른덜더 함따오시 тэрч босоод яв. Тэгтэл харагтун Этиопийн хатан хаан Кандакийн бүх сан хөмөргийг хариуцагч Этиопийн тайган амбан Иерусалимд мөргөл үлдэхээр ирээд 허르넴
буцан явж байжээ. Тэр тэргэндээ сун иш үзүүлэгч Исаяг уншиж байв. Яв. 우리가 잘 아는 내용입니다. Энэ бол бидний сайн мэддэг агуулга юм аа. 자, 내시는 내시인데 큰 권세가 있는 내시입니다. Тайган амбан тайган ам боловч маш их эрх мэдэлтэй тайган ам байсан. 간닥의 여왕의 모든 재산을 관리하는 사람입니다. Кандакийн бүх сан хөмрөгийг хариуцагч ийм хүн байсан. 즉 나라의 모든 재산을 관리하는 사람이다 그 말이에요. Нэг үгээр хэлэх юм бол тэр улсынхан тэр бүх сан хөмрөгийг хариуцдаг тийм хүн байсан 이 гэдэг. 사람은 진리를 찾는 사람이죠. Энэ хүн үннийг хайж байсан хүн. 에디오피아에서 수천 킬로미터는 예루살렘에까지 와서 예배를 드리고 돌아가는데 Этиопиас хэдэн мянган жилийн одоо тэр зайтай Иерусалимд ирээд мөргөл үлдчихэд буцаад явж байсан байна. 선지자 이사야 글을 읽고 있잖아요. Иш үзүүлэгч Исаяг уншиж байсан байна. 이사야 53장 7절 8절을 읽고 있었던 겁니다. Исая одоо 55-ын 7-8-ыг уншиж байсан болов. 성령께서 53-ын 빌립을 인도에서 이 네시를 만나게 한 거예요. Бурхан одоо ариун сүнсийн хувьд болохоор одоо Филиппийг явуулаад энэ тайган амтаа уулзуулсан байна. 자, 허른 유서스 고치니 그르텔 함따운시 Филиппд сүнс тэр тэргийг гүйцэн очгов. Гүн очтол өнөөх амбан иш үзүүлэгч Исаягийн номыг уншиж байх нь Филипп сонсдов. Тэгээд түүнээс та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэхэд тэр хэн нэгэн зааж өгөхгүй бол би хэрхэн чадах билээ гэд Филиппийг тэргэндээ суухыг гов. 고친 두루 고친 타우 함따운시 Өнөөх тайган хүн Филиппт энэ иш үзүүлэгч хэний тухай яриад байна вэ? Өөрийнхөө тухай ярьж байна уу? Аль эсвэл өөр хэн нэгний тухай ярьж байна уу? Надад хэлж өгөөч гэсэнд Филипп амнэн тэрхүү бичвэрээс эхлэн Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөв. 예, 고친 조로가 길 가다가 물 있는 곳에 Тэд замаар явсаар устай газар хурж ирээд тайган хүн харааж ус байна. Баптизм хүртэхэд болохгүй нь юу вэ гэв. 자, 이 내시는요. Энэ тайган намб 진리를 간절히 찾고 있습니다. үннийг чин сэтгэлээсээ хайж 즉 байсан. 구원받고 싶은 거예요. Тэр нь аврагдахыг хүсэж байсан. 예? 성경을 읽고 있지만 Библийг уншиж байгаа ч гэсэн 깨닫지를 못한 겁니다. ухаарч чадаагүй явж байсан. 빌립이 담대하게 물어봤잖아요. Филипп зоригтой асуусан. 당신은 그 읽고 있는 걸 깨닫습니까? Уншиж байгаагаа ойлгож байна уу? 아니 지도하는 사람이 없으니 내가 어떻게 깨달을 수 있나? Зааж өгөхгүй бол хэрхэн чадах вүлээ гэжсэн. 솔직하잖아요. Маш илэн далангуй байгаа үз. 그리고 나에게 당신이 그렇게 물어보는 거 같으니까 뭔가 아는 것 같은데 이리 올라와서 좀 가르쳐 주십시오. Надаас асууж байгааг харах юм бол мэдэж байгаа юм шиг нь суу надад зааж өгөөч 네. гэжсэн. 빌립이 다 이 길에서 시작해서 예수님의 복음을 전해서 이 사람의 구원을 받고 침례까지 받는 과정이잖아요. Тэгээд энэ хүн Аманэ Филиппийн хувьд Аманэгээд тэр бичвэрээс эхлэн Есүсийн тухай зааж өгөөд бүр эцэстэн баптизм хүртсэн баг. 자, 이 내시는 큰 권세 있는 내시잖아요. Энэ тайган амбийн хувьд болохоор маш одоо эрх мэдэлтэй тайган ам 예, байсан. 부와 명예가 있는 사람입니다. Их эрх мэдэлтэй хүн байсан. 거기다가 열심까지 있는 사람이잖아요. Бо түүн дээр нэмээд хичээнгүй занч хүртэл 근데 байсан. 이 사람이 만약에 교만한 사람이었다면 Хэрвээ энэ тайган ам бардам хүн байсан бол 빌립을 어떻게 대했겠습니까? Филипптэй яаж харцах байсан бол 네. 내가 누군데? намаа хэн гэж бодож байна. 아마 행색도 초라해 보였을 거예요, 빌립이. Магадгүй Филиппийн тэр өмсөж байсан хувцс сондрон дүр төрхөн хүртэл их дорд харагдаж байсан болов. 교만한 사람 같으면 빌립을 내쳤을 것입니다. Магадгүй бардам хүн байсан болов Филиппийг цохиод унгаах байсан баг. 근데 이 진리를 찾고 있는 이 사람은 Гэтэл энэ үннийг хайж байсан энэ тайган ам 내가 누군데? би хэн блэ? 네? 내 생각에는 Миний бодохоор 그걸 주장하죠. 앞세우지 않았잖아요. үүнийг ясан бэ чухалчж үзээгүй. 나 좀 도와주시오. Надад туслаач. 나 좀 가르쳐 주시오. Надад зааж өгөөч. 네. 하나님께서 정말 이 영혼을 구원의 길로 인도하시는 이유가 있는 거예요. Бурхан энэ хүнийг авралын зам руу удирдсан шалтгаан бас байна. 나만하고 비교되잖아요. Наамантай харьцуулагдаж байгаа үстэй. 또 한 사람 Бас 만나보겠습니다. нэг хүнтэй уулзъя. 윌스 아로잉, Улс 10-ийн 닉 허이르, 1-2 고넬류 얘기입니다. Корнелийн талаар гарсан байна. 함다운 씨 Кайсеред Корнел гэгч нэгэн байв. Тэр Италийнхан хэмээх ангийн 100-ийн дараагажээ. Тэр сүсэг бишрэлтэй хагаад гэр бүлээрээ Бурханаас имээдэг. Олон түмэнд их өглөг өгдөг. Бурханд байнга залбирдаг байжээ. 예. 고넬료는 로마 장군입니다. Корнел бол Ром улсын жанжин. 예. 100명을 쥐하는 장수입니다. 100 хүнийг захирдаг жанжин. 근데 이 사람은 살아계신 하나님을 믿습니다. Гэтэл энэ хүний хувьд бол Бурхан амьд оршигч Бурханд 그리고 итгэдэг хүн байсан. 자기뿐만 아니라 온 집이 하나님을 경외했습니다. Өөрөө гэлтгүүгээр өөрийнх нь гэр бүлийнх нь бүгд Бурханаас имээдэг гэр бүлийнхэн байсан. 자기의
힘과 부를 이용해서 백성들을 많이 구제했다고 되어 있잖아요. Бас өөрийнхөө хүч, өөрийнхөө дээр эрх мэдлээ ашиглаж ард түмэндээ их өглөг өгдөг хүн 그리고 байсан 하나님께 гэсэн. 항상 기도했다고 했습니다. Бас бурханд байнга залбирдаг хүн 이 사람이 байсан. 뭘 기도했겠습니까? Энэ хүн яаж залбирч байсан бол юуны төлөө залбирч байсан бол 구원받기를 간절히 기도한 겁니다. аврагдахын төлөө чин сэтгэлээсээ залбирч байсан болов уу? 참 이 사람도 특별한 사람입니다. Энэ хүний хувьд ч хүртэл их онцгой хүн. 권력이 있고 Эрх мэдэлтэй. 예, 뭐 부가 있다면은 Бас үнэхээр тэр эд хөрөнгө байсан бол 보통 사람들은 교만하잖아요. жирийн хүмүүс их бардамштай. 예. 근데 이 사람은 부와 명예가 진정으로 행복을 주지 못하는 것도 깨달은 사람이에요. Гэтэл энэ хүний хувьд болохоор эрх мэдэл, баян тансаг амьдрал, аз жаргалыг өгдөгмаа гэдгийг 그리고 이 ухаарсан хүн. 세상만 있는 게 아니고 영원한 세계가 있다는 것을 믿고 있는 거예요. Энэ газар байдаг биш мөнхийн ертөнц байгаа гэдэгт итгэдэг хүн байсан. 하나님께서 그 기도를 들으셔서 시몬 베드로를 만나게 하시는 과정이 나오잖아요. Бурхан тэр залбирлыг сонсоод Симон Петртэй уулзуулсан үйл явдал гарсан 자, байна. 베드로를 청했고 베드로가 오기까지 이 고넬료가 뭐 하고 있었는지 24절 25절을 보겠습니다. Петрийг ураад Петрийг ирэх хүртэл энэ Корнел юу хийж байсан бэ гэдгийг 24 25 дээр гарсан байна. 허른돌 허른타워 함타운시 Дараа өдөр нь тэр Кайсаред хурж ирээд ирэв. Корнел төрөл садан болон дотны андуудаа дуудаж цуглуулад тэднийг хүлээж байлаа. Петрийг орж ирэхэд Корнел түүнийг огтон хөлдөн унаж түүнд мөргөв. 자, 이 말씀 참 놀라운 말씀입니다. Энэ үнэхээр гайхалтай үг бичигдсэн байна л да. 고넬료는 베드로가 오기까지 기다리는데 Корнелийн хувьд болохоор Петрийг ирэх хүртэл хүлээж байсан. 예, 자기 이제 가족들, 친척들을 불렀고 Өөрийнхөө гэр бүлөө, өөрийнхөө хамаатан саднаа дуудан цуглуулсан байсан. 가까운 친구들을 또 모아서 기다리고 있었다 그랬어요. Өөрийн дотны андуудаа цуглуулад одоо цуглуулсан байсан гэж 예. хэлж байна. 마치요. Яг л 우리 몽골에 막 복음을 막 전하는 그 초창기 시기에 Монголд сайн мэдээ тарааж байгаа анхны үе 예, 말씀 들을 사람들을 이렇게 모아놓고 үгийг сонсож 예. сонсох хүмүүсийг цуглуулчаад 예, 와서 정말 세미나 좀 해주세요. ирээд семинар хийгээд 하나님 өгөөч. 말씀 좀 전해주세요. Бурхны үгийг дамжуулаад өгөөч. 그렇게 영혼들을 모아놓고 기다리는 듯한 Ингэж яг л хүмүүсийг цуглуулчаад хүлээж байгаа тийм одоо хэлбэртэй. 우리 몽골에 복음을 전하는 과정에서 그런 사건들이 많이 있지 Монголд 않습니까? сайн мэдээ тараагаад явах үед тийм үйл явдлууд их тохиолддог шүү дээ. 마치 고넬료가 그렇게 하는 거예요. Корнел яг л тэгж хийсэн байна. 자, 그리고 베드로가 고넬료 집에 들어왔을 때 Корнел одоо Петр Корнелийн гэрт орж ирэх үед 고넬료가 어떻게 했다고 Корнел 됐습니까? яасан гэж байна? 허른다우들은 25 дээр 고넬료가 Корнел 맞아, түүнийг 발 앞에 엎드려 огтон 절을 하니 хөлдөн унаж түүнд мөргөв. 고넬료가 어떻게 했습니까? Корнел яасан байна? 베드로 앞에 무릎을 꿇고 절을 했다는 거예요. Петрийн өмнө унаж мөргсөн байна. 이게 놀라운 거예요. Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл юм аа. 페트르는 이스라엘 사람이면서 자가스층입니다. Петрийн хувьд бол Израиль хүн загасчин хүн. 고넬료는 아까 말씀드린 것처럼 로마 장수잖아요. Гэтэл Корнелийн хувьд болохоор Ромын 100-ийн дарга 예? шүү. 그런데 이 고넬료가 페트르에게 무릎을 꿇고 절을 했다니까요. Гэтэл энэ Корнел гэдэг хүний хувьд бол Петрийн өмнө унаж мөргсөн байна. 옆에는 자기 친척들, 일가들, 그리고 가까운 친구들이 같이 있었지 않습니까? Өөрийнх нь хажуудаа эргэн тойрондоо гэр бүлийнхэн хамаатан саднан дотны андууд нь байсан. 예? 제법 위치가 있는 사람들일 거 아니에요. Тэгвэл тэр хүмүүсийн хувьд ч хүртэл өөрийн гэсэн байр суурьаа эзэлсэн хүмүүс 예. байж таарна шүү дээ. 고넬료의 가까운 친구면 아마 그 친구들도 제법 위치가 있는 사람들이었을 거다 그 말이에요. Корнелийн андууд гэвэл одоо мэдээж өөрийн гэсэн тийм эрх мэдэлтэй байр суурьтай хүмүүс байсан гэж 보십시오. үзэж болно. 예? Тэгвэл харцгаая л да. 고넬료가요. Корнелион 정말 진리를 간절히 찾고 있잖아요. үнэхээр чин сэтгэлээсээ үнийг 정말 хайж 구원을 байсан. 받고 싶어 하잖아요. Жинхнээс аврагдахыг хүсэж 예? байсан. 내가 누군데? Би хэм блэ? 예, 교만하지 않습니다. Бардамнаагүй. 예? 구원받고 싶은 간절한 소원이 있으니까 Аврагдахыг хүссэн чин сэтгэл байсан. 예, 무릎을 꿇은 거예요. Өвдөг сөгдсөн. 바로 하나님 앞에 무릎을 꿇은 거죠. Бурхны өмнө өвдөг сөгдсөн гэдгийг хэлж байна. 고친 고로들은 33. 함다운시 내가 곧 Иймээс би танд тэр даруй хүн явуулав. Таны ирсэн тань сайн хэрэг боллоо. Эзний тань тушаасан бүхнийг сонсохоор идүүгээ бид бурхны өмнө энд байцгааж байна гэжээ. 자, 이제부터 베드로가 전하는 말씀을 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 받을 준비가 돼 있는 거예요. Петрийн дамжуулж тэр үгийг Петрийн үг хүний үг гэж хүлээж авах биш, бурхны үг гэж хүлээж авах бэлтгэлэн хангагдсан байна. 자, 보십시오. Харъя л да. 지금 오늘 공과의 말씀에 이제 뭐 주인공이라 할 수 있는 나아만. Өнөөдрийн сэдв үг болохоо гол дүрх болохоо Нааман. 내 생각에는
Би бодоход 내가 누군데? би хэн блэ? 지금 막 교만한 마음이 올라왔고, Бардам сэтгэл гарч ирсэн. 예, 정말 구원받을 수 있는 기회가 왔음에도 그 기회를 놓칠 뻔한 거잖아요. Аврагдах боломж нь ирсэн боловч түүнийг алдах гэсэн. 근데 이디오피아 여왕의 재산을 관리하고 있는 내시, Тэр Кандакийн одоо сан хөмөргийг хариуцж байсан Этиопийн тайган 그리고 бас 이 고넬료 энэ Корнел 너무 비교되잖아요. үнэхээр харьцуулагдаж байгаа үз. 겸손한 자에게 Даруй нэгэнд 하나님께서 은혜를 더하신다는 Бурхан 것은 нэгүслийг өгнө гэдэг нь 신앙의 법칙과도 같은 거예요. итгэлийн амьдралын зарчимтай адилхан юм аа. 야곱 도로잉 조로가 Яков 4:6 야곱 도로잉 조로가 함다운시 Гэвч тэр илүү их нэгүсэл өгдөг. Тиймээс Бурхан Бардамыг эсэргүүцэж харин дарууд нэгүсэл өгдөг гэдэг. 교만한 자에게 은혜를 주신다. Дарууд нь нэгүслийг өгдөг гэдэг. 신앙생활도 마찬가지입니다. Итгэлийн амьдрал яг л адилхан юм аа. 구원받고 Аврагдаад 더 신앙생활을 잘하기 위해서는 주님 앞에 교회 안에서 겸손해야 됩니다. үнэхээр итгэлийн амьдралаар сайн амьдрахын тулд эзний өмнө чуулганы өмнө даруй байх хэрэгтэй. 우리가 힘있게 신앙생활하고 봉사를 잘하기 위해서는 하나님의 은혜가 필요하잖아요. Бид нэр илүү их итгэлийн амьдралаа сайн амьдрахын тулд Бурханы нэгүсэл хэрэгтэй үстэй. 하나님, 저는 지혜가 부족합니다. Бурхан минь надад одоо мэрэгэн ухаан дутмаг юм аа. 하나님은 기도하라 그랬잖아요. Бурхан залбир гэсэн. 그러면 지혜도 주신다 그랬어요. Тэгвэл мэрэгэн ухааныг ч өгнө гэж хэлсэн. 능력이 부족합니다. Хүч чадал дутмаг байна. 하나님께서는 또 봉사할 수 있는 능력도 주십니다. Бурхан өөрчлөх хүч чадлыг 단 шүлтэж 조건이 өгдөг. 있어요. Гэтэл нэг болцол байна. 하나님 앞에 겸손한 자, Бурханы өмнө даруй нэгэнд 은혜를 더하신다는 нэгүслийг өгдөг гэж хэлсэн. 이 나만 Энэ наам нь 다시 본문 돌아가 보겠습니다. буцаад үндсүү рүү горыг. 타윙 아론이 나만이 노아에 물러가며 가로되 내 생각에는 Харин наам нь хилэгнэн урлаад холдон явахдаа харагтун. 그러고 보면 정말 진리를 깨달아 가는데 가장 큰 방해가 되는 것이 내 생각이라는 거예요. Би бодсон. Гэтэл үннийг ухаарахад хамгийн том саад болдог зүйл болохоор миний бодол, өөрийн бодол. 인간적인 생각, Энэ бол хүний бодол. 자기 생각, Өөрийнх нь бодол. 자기 고집, Өөрийн зөрүү зан. 정말 이러한 것들이 큰 방해가 될 수 있다라는 Ийм 거예요. зүйлүүд том саад болдог юм а гэдгийг хэлж өгч байна. 이사야 Исая номны 태운타오 이사야 태운타윙 조로가가스유스 이 성경이 생각납니다. энэ үг маань бодогдлоо. 이사야 태운타윙 조로가가스유스 함스다운시 Олдож болох үед нь эзний хайхтун ойр байгаа дээр нь түүнийг дуудагтун хорон мөн замаа буруу нэгэн нь бодол санаануудаа орхиг өөрийг нь өрөвдөх эзэн үүд эргэг өгөөмрөөр уучлах бурханд маань эргэг учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн альдаж байна. Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг зам минь та нарын замаас бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ. 6절에 말씀하죠. 6 дээр тэгж хэлсэн байгаач. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라. Олдож болох үед нь эзний хайхтун ойр байгаа дээр нь түүнийг дуудагтун гэсэн. 기회가 있다라는 거예요. Боломж нь байна. 구원받지 못한 사람에게는 구원받을 수 있는 기회. Аврагдах боломж одоо аврагдаж чадаагүй хүмүүст нь аврагдах боломж. 또 구원받고 신앙생활하는 우리 그리스도인들에게는 하나님의 은혜를 더 받을 수 있는 그런 기회들. Аврагдаад итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа бид өгдөд бурханаас илүү нэгүслийг авах тэр боломж. 하나님께 더 귀하게 쓰임 받을 수 있는 기회들. Бурханд илүү ихээр хэрэглэгдэх тэр боломж. 항상 하나님은 그 기회를 주시려고 하는데 Үргэлж бурхан тэр боломжийг өгөхийг хүсдэг. 그 하나님의 은혜를 받으려면 Тэр нэгүслийг авахыг хүсэж байгаа бол 7절에 말씀하시기를 7-дөр хэлсэн. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 Хорон мөн хүн замаа буруу нэгэн бодол санаануудаа орхиг 버리고 гэсэн. 방금 오늘 배우는 나만이 Өнөөдөр хэлж байгаа өнөөдөр сурч 내 байгаа энэ наам нь 생각에는 би бодох нь 그 교만한 생각 때문에 тэр бардан бодлоосоо болоод 하나님의 주시는 은혜를 받지 못할 그런 상황이 오잖아요. бурханы нэгүслийг авах боломжгүй тийм үйл явдал тулгарсан байна. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч хүртэл яг адилхан. 그래서 한 번, 두 번 마음속에 반드시 새겨야 될 것은 정말 겸손해야 된다. Нэг хоёр удаа үнэхээр зүр сэтгэлдээ үнэхээр суулгах ёстой тэр зүйл болов одоо тэр даруй зан юм аа. 자, 다시 본문 돌아가겠습니다. За буцаад үндсөг рүү горъё. 열왕기하 5장 13절입니다. За 5-ын 13 байна. 자,
13절 같이 13-ыг 읽겠습니다. уншицгаая. 그 Тэгтэл 종들이 зарц нар нь 나와서 ойртож 가로되, ирээд 내 아버지여, түүнтэй ирэн 천사가 түүнд 당신을 эцэг минь 명하여 тэр иш 큰 үзүүлэгч 일을 илүү бэрх 하였다면 зүйлийг 하지 танаас 아니하시리까 нэгсэн бол 하며 та нар 당신의 та 이름으로 хийхгүй 씻어 байх байсан 깨끗하게 гэж үү? 하니까. Гэтэл та тэр танд зөвхөн угаа зэвэрш гэж байхад харин хийх босуу гэцгээхэд 나만 옆에 참 지혜로운 종들이 있었던 거예요. Наамангийн хажуу талдаа үнэхээр ухаалаг зарцнаар байсан байна. 이제 나만은 화가 나서 이제 돌아가자 하겠죠. Нааман уурлаад буцаад явъя гэсэн 예? баг. 그런데 그 종들이 얘기합니다. Гэтэл нөө боолууд нь хэлсэн. 장군님, Жанжин минь. 당신의 소원이 뭡니까? Таны хүсэл юу юм бэ? 병을 고치고 싶지 않습니까? Үнэхээр өвчнөө эдгэлхийг хүсэхгүй байна уу? 마치 그런 식으로 지금 나만의 마음을 돌이키는 거죠. Ийм маягаар наамны сэтгэлийг буцаж эргүүлэхийг хүссэн. 아니 당신이 병을 나을 수만 있다면 Үнэхээр таны өвчин чинь эдгэнэ л гэвэл 요단강에 7번 들어가서 몸을 씻으라는 것보다 훨씬 어렵고 큰 일을 하라 해도 하지 않겠느냐 그 말이잖아요. үнэхээр Йордан голыг 7 удаа болохаа гэж хэлэхээс илүү том зүйлийг одоо хэлэхэд та хийхгүй байх байсан шүү. 나만이 그 얘기를 듣고 Гэтэл нааман тэр үгийг сонсоод 정신이 돌아온 거죠. одоо ухаан санаа буцаж ирсэн. 그러죠. Тийм биз дээ. 지금 내가 무엇이 필요하냐? Надад юу хэрэгтэй вэ? 내가 병 낫는 것이 아니냐? Миний өвчин 이 эдгэх ёстой биш 문둥병을 үү? 고치는 거 아니냐? Энэ уян өвчнөө эдгэлэх биш үү? 정신이 돌아온 겁니다. Оюун санаа ухаан санаа нь буцаж ирсэн баг. 이런 지혜로운 종들이 없었다면 분명히 나만은 돌아가 버렸을 거예요. Хэрвээ ийм ухаалаг зарцнаар байгаагүй байсан бол наам нь аль хэдийн буцаад 네. явах байсан баг. 정말 나만의 정말 이 옆에 이런 지혜로운 사람들이 있었다는 것이 얼마나 정말 다행이겠습니까? Наамны хажуудалд ийм ухаалаг хүмүүс байсан гэдэг нь ямар том одоо завшаам том аз вэ? 자, 아론 두루. 이제 오늘 배운 말씀의 결론이 날 수 있겠죠. За өнөөдөр сурах үгийн маань дүгнэлт үг гэж хэлж болно. 아론 두루 함다운시. Наам нь урууд нь явж бурхны хүний үгийн дагуу Йордан гол 7 удаа болох уу? Түүний бие махбод залуу хүний бие махбод мэд иргэн сэргэж тэрээр цэвэршив. 자, 보십시오. Харцгаая. 이제 하나님의 사람의 말씀대로 Бурхны хүний үгийн дагуу гэсэн. 말씀을 따라 온전한 순종을 하는 나만입니다. Үгийн дагуу бүрэн дуулууртаа хандаж байгаа наам нь. 순종을 하긴 하는데 말씀을 따라 순종해야 된다는 겁니다. Дуулууртаа хандаж байна гэхдээ үгийн дагуу 그리고 온전한 순종을 해야 됩니다. бүрэн төгс дуулууртаа хандалтыг хэлж өгч байна. 몇 번 몸을 씻으라 그랬죠? Хэдэн удаа булах гэж хэлсэн блэ? 덜도 없답니다. 7 удаа гэж хэлсэн. 자, 7은 7 нь 하나님의 숫자입니다. Бурхны тоо юм аа. 하나님의 은혜입니다. Бурхны нэгүсэл юм. 6일간 천지 창조를 끝내시고 7일째 안식일을 축복하셨습니다. 6 хоногийн турш тэнгэр ба газрыг бүтээгээд 7 өдөр нь амарсан баг. 성막에서 제사를 주관했던 제사장들이 짐승의 피를 하나님 앞에 바칠 때도 7번 뿌렸다고 돼 있습니다. Бас тахилчдж хүртэл Бурхны өмнө тахил өргөхдөө Бурхны ариун өргөөний хөшгөний өмнө 7 удаа тэр тахилын цусыг аваад цацдаг байсан гэж гарсан. 여리고성 전쟁 우리가 얘기 잘 알잖아요. Ерөнхий цайзыг одоо цайзыг эзэлж явсан дайны талаарх яриаг та бүхэн мэдж байгаа тийм. 6일 동안 6 хоногийн турш 매일 한 바퀴씩 돌으라. өдөр болгон нэг удаа төргсөн. 입 다물고. Юу ч ирэхгүй. 아시죠? Мэдж байгаа тийм. 그리고 7째 날은 7 дахь өдөр нь 몇 바퀴 돌으라고 하는 хэдэн 말씀이었어요? удаа төр гэж хэллээ. 7바퀴입니다. 7 удаа төргсөн. 성을 무너뜨릴 수 있는 무슨 특별한 공성 무기를 주신 게 아니잖아요. Тэр хэрмийг нураач чадах тийм одоо онцгой тийм зэвсгийг өгсөн бол биш. 하나님 말씀대로 그대로 순종할 때 Бурхны үгийн дагуу дуулууртаа хандах үед 6바퀴도 아니에요. 6 удаа биш. 7바퀴 돌았을 때 7 удаа төрөх үед 그리고 나팔 소리에 맞춰서 크게 외쳤을 때 하나님께서 그 성을 무너뜨려 주셨잖아요. бүрэн дуу дуурахад хамт хашгирахад Бурхан тэр хэрмийг нураас 7번 요단강에 몸을 씻으라. 7 удаа Йордан голын усанд булах гэж хэлсэн. 자, 생각해 보십시오. Бодъё л да. 한 번 들어갔습니다. Нэг удаа орсон, 2번 씻었습니다. 2 удаа орсон, 3번, 3, 4번, 4, 5번. 5 자, 몸에 변화 있었을까요? биед нь өөрчлөлт гарсан байсан болов? 없습니다. Гараагүйсэн. 6번 6 дахь 씻었습니다. удаага угаасан. 자, 변화 있겠습니까? Өөрчлөлт байсан болов? 없습니다. Байхгүйсэн. 7번 말씀 하나님 말씀대로 씻었습니다. Бурхны үгийн дагуу 7 удаа болгосон. 그랬더니 Гэтэл
어린 아이의 살처럼 깨끗하게 나았습니다. Бие махбод залуу хүний бие махбодон мэт иргэн сэргсэн баг. 하나님 말씀대로 온전하게 순종했을 때 하나님의 은혜를 맛볼 수 있었습니다. Бурхны үгийн дагуу бүрэн дуулууртаа хандхад Бурхны нөгөөслийг авч болж байна. 만약에 Гэтэл хэрвээ 나만이 6번 담갔는데도 전혀 몸에 나음이 없어요. 6 удаа усанд булахлаа. Гэтэл биед нь ямар ч өөрчлөлт гараагүй байлаа. 그리고는 포기하고 그냥 돌아가 버렸다면 그는 하나님의 은혜를 맛보지 못하는 거예요. Тэр үед орхиод буцаад яваад өгсөн бол Бурхны нөгөөслийг амсахгүй байх байсан. 예. 끝까지 Дуустал. 하나님 말씀대로 그대로 순종할 때 Бурхны үгийн дагуу дуулууртаа хандах үед 하나님의 영광을 맛볼 수 있습니다. Бурхны алдрыг 하나님이 네. 주시는 은혜를 받을 수 있습니다. Бурхны өгч буй нэгүслийг авч чаднаа. 우리 신앙생활도 Бидний 마찬가지입니다. итгэлийн амьдрал хүртэл яг адилхан. 순종이 제사보다 낫다. Дуулууртаа байдал нь тахилаас 하나님의 илүү. 말씀을 귀히 여기고 그 말씀에 순종하는 것을 하나님은 많은 의향의 제사보다 더 기뻐하신다. Бурхны үгийг эргэмлэж Бурхны үгэнд дуулууртаа хандах нь Бурхан маш их тахил өрөхөөс илүү одоо хүлээж авдаг юм аа гэжсэн. 순종은 순종인데 온전한 순종입니다. Дуулууртаа байдал нь дуулууртаа байдал боловч бүрэн төгс дуулууртаа байдал. 자, 오늘 Өнөөдрийн хувьд 문둥병자 나아만이 уян өвчтөй наам нь 예, 하나님 말씀에 그대로 순종해서 그 몸을 깨끗게 나음을 받는 그런 이 과정의 말씀을 살펴보았습니다. Бурхны үгэнд дуулууртаа хандаад энэ цэвэрсэн үйл явдлын талаар хамтаа сурлаа. 한번 이제 정리를 해보겠습니다. За зэгцлэе л да. 첫 번째, Нэгдүгээр 문둥병자 나아만은 уян өвчтөн наам нь 바로 죄 때문에 지옥 가는 모든 영혼을 대표한다고 할 수 있겠습니다. гим нүглээсээ болоод там руу явж байгаа бүхэл хүмүүсийг илэрхийлж байна гэж хэлж болно. 누가복음 17장에 보면 Лук номны 17 дугаар бүлэг дээр сарах юм болов. 예수님께서 문둥병자 10사람을 고쳐주시는 그런 말씀이 기록되어 있습니다. Есүс уян өвчтөй 10 хүнийг эдгээсэн талаар үйл явдал бичигдсэн байдаг. 10사람이 예수님 말씀대로 제사장에게 몸을 보이러 가다가 가는 중에 다 깨끗함을 받지 않아요? 10 хүн одоо Есүсийн хэлсэн үгийн дагуу тахилс руу явж байгаад явах замдаа цэвэрсэн. 그 중에 몇 사람이 예수님께 돌아와서 감사 예를 올렸죠? Гэтэл түүний дундаас хэдэн хүн буцаж ирээд Есүст талархлыг алдар магтаалыг өргөлөө? 한 사람입니다. Ганц хүн. 그때 예수님께서 다 깨끗함을 받았는데 9은 어디 갔느냐라고 말씀하셨어요. Гэтэл тэр үед Есүс бүгд цэвэрсэн штэ. 9 нь хаашаа явуу гэж хэлсэн. 성경 Хаана байна 찾아보겠습니다. гэж асуусан. Библиэс олъё. 록 아론덜더. Лук номны 17 록 아론덜덕이 아론덜덕스 아루요스 우르텔 함따원시 Есүс 10 хүн эдгэлэгсэн биш үү? Харин бусад 9 хаана байна? Энэ харь хүн хүнээс өөрөө хинч бурхан далдрыг өргөхийг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд тэр түнд бос замаараа яв итгэл чин чамааг эдгэлээ гэв. 자 보십시오. Хардаа. 이 문둥병자 10사람은 사실은 아담 안에서 태어난 모든 세상 사람들의 영적 상태를 대표하고 있습니다. Энэ 10 нь одоо уян өвчтөй хүн одоо Адамаар төрсөн энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүсийг төлөөлж үзэж байна гэж одоо үзэж болно. 죄인으로 태어나서 Нүгэлтэн болж төрөө. 결국은 멸망으로 갈 수밖에 없는 Эцэст нь сүүл рүү явхаас ч 즉 аргагүй. 죽을 수밖에 없는 운명에 있는 모든 영혼을 지금 설명해주고 있습니다. Үхээс ч аргагүй. Одоо тэр бүхэл хүмүүсийг тайлбарлаж өгч байна гэж. 다 깨끗함을 받았다. Бүгд цэвэрсэн. 예수님께서 온 세상 죄를 담당하셨어요. Есүс бүх ертөнцийн нүглийг өрсөн. 모든 영혼을 사랑하셨습니다. Бүх хүмүүсийг хайрласан. 자기 죄 때문에 지옥 가는 영혼 한 사람도 없게 해놨잖아요. Өөрийнх нь гим нүглээсээ болоод там руу явж байгаа нэг хүнийг ч үлдээгээгүй. 그런데 참으로 이 예수님의 은혜를 깨닫고 하나님께 돌아와서 정말 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 섬기는 그 영혼은 너무 적다라는 거예요. Гэтэл үннээсээ энэ гим нүглээ уушлуулад одоо бурхан руу буцаж эргэж ирж байгаа хүмүүс тун цөөхөн байна гэдэг. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. Итгэл чин чамааг эдгэлээгүй. 그래서 이 문둥병자 나아만은 Энэ уян өвчтөн нам нь 죄로 인해 멸망으로 가고 있는 그런 영혼들을 지금 대표한다고 할 수 있겠습니다. нүглээсээ болоод там руу явж байгаа хүмүүсийг төлөөлж байна гэж. 그리고 여기서 우리가 한 가지 또 교훈 받을 게 бас 있어요. үүнээс бид нэг сургамжийг авах зүйл байна. 나아만은 분명히 정말 부와 명예가 있는 사람이지만 Наам нь үнэхээр эрх мэдэлтэй, үнэхээр баян тансаг, үнэхээр тийм хүн байсан. 죽을 수밖에 없는 비참하게 죽을 수밖에 없는 문둥병자였다라는 거. Гэтэл үхээс аргагүй уян өвчтөй нэгэн байсан гэдэг хэлж байна. 마태복음 16장을 Матай 보시겠습니다. номны 16 харин
마태복음 16장 26절. Матай 16-гийн 26. 마태복음 16장 26절. Матай 16-гийн 26. 같이 읽겠습니다. Уншицгаая. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ? Эсвэл амийнхаа орондоо тэр юугаа өгөх билээ? 천하 권세와 자기 목숨하고 뭐가 교회입니까? Энэ бүх ертөнц болон өөрийнх нь амин аль нь илүү их 당연히 юм бэ? 목숨이죠. Мэдээж ам. 근데 예수님께서 이 목숨은 몇십 년짜리 이상에 사는 목숨을 말씀하는 건 아닙니다. Гэтэл Есүсийн хувьд энэ амийн талаар хэлж байгаа нь энэ газар дээрх амьдрах хэдэн 10 жилийн амьдралыг хэлж байгаа биш. 이 세상에서 몇십 년 뭐 잘 먹고 잘 살았다고 칩시다. Энэ газар дээр хэдэн 10 жил сайхан идэж сайхан амьдралаа гэж үзье л та. 근데 구원받지 못하고 죽었어요. Гэтэл аврагдахгүйгээр өгчлээ. 그러면 바로 지옥으로 떨어지죠. Тэгвэл шууд л там руу орно. 부자와 나사로 이야기를 우리가 잘 알고 있습니다. Баян болон Лазарын талаарх зөвлөлийг бид нар мэдж 이 байгаа. 세상만 있다면 Хэрвээ энэ ертөнц байсан бол 부자가 훨씬 잘 산 거잖아요. баян хүн үнэхээр сайн амьдарсан. 나사로는 비참하게 산 거잖아요. Лазар үнэхээр өрөвдөлтөй амьдарсан гэсэн. 그런데 이 세상만 있는 게 Гэтэл 아니잖아요. энэ ертөнц байгаа л биш. 부자도 죽었고 나사로도 죽었는데 Баян ч өгсөн, Лазар ч өгсөн. 나사로는 구원받은 사람이었잖아요. Лазарын хувьд болохоор үнэхээр аврагдсан хүн. 천사들이 나사로의 영혼을 아브라함 품으로 인도했다고 돼 있고. Одоо Тэнгэр ишнэр Лазарыг 예. Лазарын сүнсийг Авраамийн өвөрт хүргэж өгөө гэж хэлсэн. 부자는 지옥에 떨어져서 Баян хүн там руу шидэгдэж 불꽃 가운데서 내가 고민합니다. гал дунд би зовж шаналж байна гэж хэлсэн. 물 한 방울 찍어서 내 혀 좀 식혀주시오. Нэг тусал усыг өгөөд миний энэ хөлийг сэрүүцүүлэх гэж хэлсэн баг. 이건 실제 Энэ 사건입니다. бол бодит үйл явдал юм аа. 비유가 아닙니다. Энэ бол зүүрлэл биш. 비유라면 예수님께서 나자로라는 진짜 이름을 말씀하실 이유가 없어요. Зүүрлэл байсан бол Лазар гэдэг нэрийг дурдах шаардлагагүй байсан Иесус. 비유에는 직접 이름을 얘기하지 않으셨어요. Зүүрлэл болохоор нэрийг дурддаггүй байсан. 부자와 나사로 사건은 실제 사건이다 그 Тэгвэл 말입니다. энэ бодитоор болсон үйл явдал энэ баян Лазарын үйл явдал юм аа. 비록 아람 나라의 군대 장관이고 Арамын 예? цэргийн жанжин хүн 왕부터 온 나라에서 존귀함을 받을지라도 문둥병자인 거예요. хаан ч гэсэн хааны өмнөч дээр ард түмнийхөө өмнө хүндэтгэлийг олсон ч гэсэн уян өвчтөй. 비참하게 죽어가고 있는 거다. Маш 그 말입니다. хөөрхөлтөй өрөвдөлтөй өгч байсан. 예? 구원이 얼마나 중요한지를 깊이 생각해야 됩니다. Аврагдана гэдэг нь аврал гэдэг нь ямар чухал бэ гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй юм аа. 자 그리고요. Түүний дараа 이 문둥병자 나아만이 정말 구원받는 그 과정을 봐봐요. энэ уян өвчтөн наам нь эдгэлэгсэн үйл явдлыг та бүхэн хардаа. 아까 포로로 잡혀간 작은 개진 아이가 입을 벌렸고 Үнэхээр олдогдож очсон шивгчин бяцхан охины амийг нэгээд 또 나아만의 아내가 나왔고 бас наамны эхнэр гарсан. 또 아람 왕이 나왔고 Арамын хаан гарсан. 그리고 나아만의 지혜로운 종들 얘기가 бас 나왔습니다. Наамангийн ухаалаг зарцсан нарын талаар гарсан байна. 한 사람이 구원을 받는데 Нэг хүн аврагдахад 바로 온 교회가 함께 복음을 전해서 구원받도록 전도하는 모습하고 같지 않습니까? чуулган бүхэлдээ хамтран зүтгэж сайн мэдээ тарааж байгаа өдрөх харагдахгүй байна уу? 근데 여기서 저는 Үүнээс 이 작은 계집 아이에게 포커스를 맞추고 싶습니다. энэ бяцхан охинд би фокусоо таруулахыг хүсэж байна. 왜 그러냐면 Яагаад тэгж байгаа вэ? 나만의 아내는 당연히 자기 남편이니까 남편을 사랑하겠죠. Мэдээж наамны эхнэр өөрийнх нь эхнэр нь учраас эхнэрээ нөхөртөө хайрладаг. 아람 왕은 Арамын хаан 당연히 자기가 믿고 정말 귀한 장군이니까 또 사랑하는 마음이 있겠죠. өөрийнх нь эрхэм улсын жанжин учраас тэр хүнийг хайрлаж хүндэтгэж байсан баг. 또 나만의 종들은 당연히 자기의 주인이니까 주인을 섬기고 사랑하는 마음이 있겠죠. Бас наамны зарцнаар явд болохоор өөрийнх нь эзэн нь учраас өөрийнхөө эзнийг хайрлсан хүндэтгсэн тэм сэтгэл байсан ч 근데 байсан баг. 작은 계집 아이 Гэтэл нөгөө бяцхан охин 포로로 잡혀간 거잖아요. олзлогдож ирсэн. 고향을 떠나서 Нутгаа орхиж, 부모와 가족에게 떨어져서 эцэг эхээсээ холдож, гэр бүлээсээ холдож, 끌려간 거잖아요. чирэгдэж ирсэн. 그러면 그 작은 아이 마음속에도 아람 나라에도 원망 또 이 나아만을 사실 원수처럼 생각할 수도 있는 거잖아요. Арам усад гомдсон бас энэ наамныг дайснаа мэд үтсэн тэм сэтгэл байсан ч гэж 예. мэднэ гэсэн үг байхгүй. 그런데 이 작은 여자 아이 마음속에도
나만의 영혼을 불쌍하게 여기는 마음이 있는 거예요. байх боломжтой байсан. Гэтэл энэ бяцхан охины зүрх сэтгэлд наамныг өрөвдсөн тийм сэтгэл байсан. 그리스도 예수의 마음이잖아요. Христ Есүсийн сэтгэлтэй. 영혼을 불쌍하게 여기는 마음. Сүнсийг өрөвдсөн сэтгэл. 그리고 전도하는 마음. Сайн мэдээг тараасан сэтгэл. 그 병을 어떻게 하면 나을 수 있다. Тэр өвчин нь ямар зүйл хийхэд эдгэх вэ? 즉, Эдгэх 지옥 갈 боломжтой вэ? 죄인이 어떻게 하면 구원받을 수 있다. Тамар явж байгаа гэмтэн юу хийвэл аврагдах боломжтой вэ? 바로 예수님께 인도하면 되잖아요. Есүс рүү удирдахад болно. 우리 교회 학교가요. Манай чуулганы сургууль 참 중요하다. маш чухал. 몽골 선교를 위해서 교회 학교가 중요하다. Монголын одоо сайн мэдээний төлөө одоо энэ чуулганы сургууль маш чухал. 정말 뭐 강조해도 부족하죠. Үнэхээр чухалчилж хилээд баршгүй 예. тийм зүйл байна. 부모에게 있어서 자식이 가장 귀한 존재입니다. Эцэг ихэд өр хүүхдүүдэд хамгийн эрхэм зүйл. 우리 몽골 부모님들 자식 사랑을 위해서 막 희생하고 수고하는 거 보면 정말 대단하죠. Монгол эцэг эхчүүд өр хүүхдээ хайрлаж хүндэтгэж одоо үнэхээр хайрлаж байгаа дүр төрхийг харах юм бол тэр золиослож явж байгаа дүр төрхийг харах юм бол үнэхээр эрхэм. 우리 아이들을 이 작은 계집 아이처럼 하나님의 말씀과 교훈으로 양육해야 됩니다. Гэтэл энэ хүүхдүүдэд бид нар хүүхдүүдээ энэ бяцхан хүүхэд шиг л бурхны үгээр тэтгэж үнэхээр зааж сургаж явах хэрэгтэй. 아이들 마음속에 살아계신 하나님 믿는 믿음을 확실히 정말 그 믿음이 들어갈 수 있도록 말씀을 전하고 Хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд амьд оршигч бурханд итгэх итгэлийг бид нар суулгах хэрэгтэй. 사람의 가치가 육신에 남조를 있지 않고 할 때. 영혼에 있음을 분명히 가르쳐야 되고 사람의 가치가 육신에 있지 아니하고 영혼에 있음을 분명히 가르쳐야 되고 Хүний үнцийн гэдэг зүйл махбодод нь байдаг биш, сүнсэнд нь байдаг гэдгийг бид нар чухалж заах хэрэгтэй. 준비가 된 영혼들은 죄를 분명히 깨닫게 해야 돼요. Бэлэн болсон хүмүүст нь гим нүглийг нь ухааруулах хэрэгтэй. 그리고 예수님의 복음 Бас Есүсийн сайн мэдээ, 그 복음을 깨달아서 구원받을 수 있도록 우리는 도와야 됩니다. тэр сайн мэдээг ухаарад аврагдахад бид нар туслах хэрэгтэй. 그 아이들이 입이 벌려서 Тэр хүүхдүүд амаа нэгээд 부모를 전도할 수 있잖아요. эцэг ихтэй сайн мэдээ дараах 할아버지 боломжтой. 할머니를 전도할 수 Өвөө 있잖아요. эмээтэй сайн мэдээ дараах боломжтой. 물론 장차 많은 일꾼들이 나오면 좋잖아요. Мэдээж хожим нь одоо бурхны ажилчид маш олон гал үнэхээр сайх. 그러나 하나님의 말씀과 하나님의 교훈으로 잘 자란 아이들은 이 작은 계집 아이처럼 귀하게 쓰임 받을 수 있다라는 겁니다. Гэтэл үнэхээр бурхны хүн болж өсөж заалгаж сургаж явж байгаа нь энэ бяцхан хүүхэд шиг бяцхан охин шиг сайн мэдээ дараах одоо тийм дүр хэрэгтэй гэдгийг 그래서 хэлж 이 байна. 작은 아이 계집 아이에게 참 포커스를 맞춰보고 싶습니다. Бас энэ бяцхан охиндоо үнэхээр фокусо хандуулж одоо хэлхийг хүсэж байна. 그리고 나만이 정말 교만했다라면 끝까지 교만하고 고집을 부렸다면 그는 구원받을 수 있는 기회가 있었음에도 그 기회를 놓쳤을 것이다. Наам нь хэрвээ бардам үнэхээр ихэмсэг байсан болов тэр аврагдах боломж нь ирсэн байсан ч гэсэн алдах байсан гэсэн. 앞에서 우리가 교훈을 받았습니다. Сайн бид нар урд үнэхээр сургамжийг авлаа. 그래서 우리도 Бидний хувьд ч хүртэл 정말 항상 교회 안에서 주님 앞에서 항상 겸손을 지켜야 되겠습니다. үргэлж чуулган дотор бурхны өмнө даруй зангаа хадгалах хэрэгтэй. 그리고 내 생각, Миний бодлоор 내 주장, 내 고집이 아닙니다. өөрийн үзэл бодол, өөрийн зөрүү зан одоо чухал биш ээ. 하나님의 말씀, Бурхны үг 그리고 또 교회의 뜻 앞에서 бас чуулганы одоо хүслийн өмнө 내 생각을 내려놓는 거예요. өөрийнхөө бодлыг тавих хэрэгтэй. 그것이 자기 부인입니다. Энэ өөрийгөө үгүйсгэж буй байдал юм аа. 예수님께서 아무든지 나를 따라오려거든 날마다 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 쫓을지니라. Намайг дагагч нэг нь өөрийгөө үгүйсгэж өөрийнхөө загалмаагаа өөрөөд явах гэж хэлсэн баг. 예. 그래야만 우리가 신앙생활을 또 잘 할 수 있습니다. Тэгвэл бид нэр итгэлийн амьдралаа сайн амьдарч чаднаа. 여기까지 Энд 배우겠습니다. хүргээд үгийг дуусгая. 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 문둥병자 나만을 구원의 길로 인도하시는 과정을 저희가 살펴보았습니다. Оюун өвчтөн наамныг авралын зам руу удирдсан талаарх үгийг хамтаа шалгаж үзлээ. 또 하나님께서 정말 무엇을 기뻐하시는지를 또 교훈 받았습니다. Бас бурхан та юуг харж баярладаг вэ гэдгийг хамтаа бодож үзлээ. 우리 교회 학교 아이들을 더욱 사랑해 주시고 Манай чуулганы surгуулийн хүүхдүүдийг илүү их 우리 хайрлаж өгнө. 아이들의 믿음을 더욱 확실하게 세워 주시옵소서. Хүүхдүүдийн маань итгэлийг илүү их баттай болгож өгнө. 작은 계집 아이의 교훈을 정말 우리 아이들이 받을 수 있게 도와주시옵소서. Тэр бяцхан охины тэр үйлдэлийг манай хүүхдүүд маань дуурайн амьдарч чадхаа тусалж өгнө. 또 우리 교회 학교를 섬기는 우리 교사들에게 지혜와 능력을 덧입혀 주시옵소서. Чуулганы сургуулийн багш чуулганы сургуульд үйлчилж байгаа багш нарт
хүч чадал мэрэгэн ухааныг та илүү их хайрлана уу? 하나님 말씀 앞에 온전히 순종하는 믿음으로 인도해 주시옵소서. Бурхан таны өмнө үнэхээр бүрэн дуулууртай ханддаг нэгэн байж чадхаа тусалж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.